کیمیا علمی جالب است. هزارساله‌ها پیش هنگام پیدایش آتش به وجود آمد. تدریجاً رشد نموده یک بخش علمی مهم گشت و حیات انسانها را تغییر داد و زندگی را تا اندازه آسان گردانید. وقتی آخر ما درباره استفاده فراوان از مواد کیمیایی طرف بیشتر میشنویم، ولی کیمیایی که میتواند باعث کاهش یافتن شماره اهالی سیاره گردد، کیها باز در جهان وجود دارد و فعالانه استفاده می شود. سخن درباره پستیسیدها می رود. پستیسیدهایی که زیاده از 80 سال می شود ما آنها را برای نشو و نمای رستنی، سرغذا شدن قبط خاک، زمین و غذاهای کشاورزی استفاده می بریم. айни замон бе истифодаи пестисидҳо ба даст овардани ҳосили бомуваффақиятро тасаввур кардан номумкин аст. агар дар бораи зарари пестисидҳо сухан гӯем, беистисно ба саломатии тамоми организмҳои зинда зарар мерасонанд. ҳангоме ки муҳити атроф бо пестисидҳо ифлос карда мешаванд, паррандаҳо ва ҳайвонот заҳролуд шуда мефафтанд. дар Ставрополь коршиносон марги оммавии паррандагонро сабт карданд. сабаби эҳтимолӣ заҳролудшавӣ аз пестисидҳо. дар ҳиндустон 23 мактаббача пас аз истеъмоли хӯроки нисфирӯзӣ ки дорои пестисидҳо буданд ба ҳалокат расиданд. пестисидҳо яке аз сабабҳои асосии марг аз заҳролудшавӣ мебошанд. бовар кардан душвор аст. پستیسید چیست و چی خوف دارد؟ ایده آمیخته کردن زهر بر رستنی‌ها از کجا پیدا شد؟ با کدام مقصد در گذشته به بدن انسان از پستیسیدها می‌پوشیدند؟ عامل‌های اساسی بیماری‌های اندوکرینولوژی در چیست؟ برای چی انسان می‌تواند به نسل ماند و چرا هیچ کس پای پیشگیری پهنشوی این خطرها تلاش نمی‌کند؟ فیلمی برداشت به این همه سوال‌ها پاسخ می‌گوید. пестисидҳо моддаҳои заҳролуд мебошанд ки барои нест кардани ҳашароти зараррасон ва патогенҳои растанӣ, инчунин муфтхорҳои гуногун, алафҳои бегона, маҳсулоти ғалладона, пахтагӣ, чӯб, пашм, пӯст, интиқолдиҳандагони бемориҳои хатарноки инсон, ҳайвонот, эктопаразитҳои ҳайвоноти хонагӣ ва барои зиёд кардани ҳосили умумии меваю сабзавот истифода мешавад. пестисидҳо ин заҳрхимикатҳо мебошанд ки ҳадаф аз истеҳсол ва истифодабарии ин заҳрхимикатҳо барои бартараф кардани таъсири манфии ҳашаротҳои зараррасон, касалиҳои замрӯғӣ, бактерӣ, вирусӣ, баланд бардоштани сифатнокии маҳсулоти кишоварзӣ ва инчунин гирифтани пеши роҳи талафёбии тамоми намудҳои маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. пестисидҳо ин калимаи аслан бигирем ки маънояш мекушам, яъне маҳдкунанда, хоҳ касалӣ бошад, хоҳ ҳашарот бошад, хоҳ алафи бегона бошад, яъне маънои маҳдкунандаро дорад. ин ҷудо мешавад ба гурӯҳҳои фунгитсид. фунгитсид яъне ки истифода бурданашон ҳамин заҳрро аз гурӯҳи ҳамин ба муқобили касалиҳо, яъне барангезандаҳои касалиҳои соҳаи кишоварзӣ. باور نکردنی است که همگی 50-100 سال قبل گذشتگان ما تصور هم نمی‌کردند که در زمستان سرد سبزیجات و میوه‌جات مخصوصاً قلمفور بلغاری، پامیدار، بادرنگ و دیگر پالایش‌ها استحصال گردد. اما امروز این مسئله برای نسل زمان ما چیزی معمولی است که در فصل دلخواه سال به مغازه یا فروشگاه‌ها رفته سیب و انار، تربوز و خربوز، پامیدار و یا هر محصولات دلخواه را دسترس کرده می‌توانیم. باره به خود چنین سوال داده‌ایم چگونه؟ 100 سال پیش یا اینکه تخمین 70 سال پیش کشاورزان یا دهقانان برای علف‌های بیگانه رو که علف‌های زهرناک رو از آگروسینوزای پیاز، آگروسینوزای کارتوشک، آگروسینوزای مثلا گندمزارها و غیره و غیره با مشکلات‌های خیلی وزنین پسی سر میکردن و علاکه مثلا چیندن علف‌های زهرناک یا علف‌های بیگانه تمام نمیکردن که باز از دیگه منطقه‌ها زیاد میشد. مثلا در جمهوری تاجیکستان اگر بعد سال‌های 45 که کشتی پخته
кишти картошка, кишти пиёз, кишти сабзӣ рушд кард. Дар ҳамон давра деҳқонон ё барзгарон барои масалан гирифтани пеширои паҳншавии алафҳои бегона бисёр машаққат мекарданд. сол аз сол афзоиши аҳолии дунё зиёд шуда истодааст. афзоиш ки зиёд шуд, бояд масоҳати заминҳои кишоварзӣ ҳам зиёд карда шавад, заминҳои бекорхобида аз худ карда шавад. агар мо шароити 100 сол пеша бигирему муқоисавӣ бо аҳолии имрӯзаи дунё бигирем, дар ӯ давра мисол метонистанд ки ба воситаи манами худи чораҳои техникӣ, яъне бо даст маҳв кардани алафҳои бегона ё нест кардани ҳашароти зараррасону дигару дигар, баъд ҳамин объектҳо мисол камтар буданд. имрӯз ки масоҳати кишти зироатҳои кишоварзӣ, боғу тогзорҳо пайдошавӣ дар манами ихтироъ кардани навъҳои нави мана селексионӣ дар зироатҳои сабзавотию дарахтҳои мевадиҳандаву ангуру дигару дигар, ҳаминам мисол шароити ҳамин ғизои ҳашароти зараррасон ё ки ҳамон барангезандаҳои касалиҳо ки зиёд мешавад, вақте ки шароиташ муҳайё шуд, онам метавонад афзоиш кунад. бубинед баъзе объектҳои карантинӣ ҳастанд ки аз як давлат ба як давлати дигар мегзаранд. паҳншавишон мисол барқвор аст, якбора метавонад ки худи 5-10-100 гектар якбора пайдо шавад. барои ҳамин имрӯза шароити васеъи заминҳои кишоварзӣ ҳам оварда мерасонад ба зиёд шудани шумораи ҳамон зараррасонҳо. 500,000 намуди ҳашарот аст мисол дар дунё, аз заминам 100,000 зараррасон бошад, чӣ қадар душвор аст. то пайдоиши пестисидҳо ҳаёт комилан дигар буд. инсоният замоне бар зидди ҳашароти зараррасон ва алафҳои бегона мубориза бурд ки аз истеъмоли худрӯи маҳсулоти кишоварзӣ ба истеҳсоли он шурӯъ кард. ва ҳамзамон фаҳмид ки барои идомаи зиндагӣ кишоварзӣ омили асосии ҳаёти одамон маҳсуб мешавад. аз ин рӯ барои фаъолият дар соҳаи кишоварзӣ аз чӯбу санг ва металлҳои гуногун ҳар гуна олоти меҳнат сохт. охирҳои асри 12 одамон ба синтези маводи кимиёвӣ барои ҳифзи растаниҳо шурӯъ карданд ва якумин маротиба барои мубориза бар зидди ҷонварони зараррасон, махсусан мушҳо, элементи химиявии арсенро истифода бурданд ки он дар бисёр кишварҳо бо номи мишяк маъмул буд. арсен ё мишяк унсури кимиёвии гурӯҳи 15 ва давраи 4 ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ буда ба рақами атомии 33 мансуб аст. дар муҳити зист, ҳаво, об ва хок паҳн шудааст. шакли ғайриорганикияш хеле заҳрнок буда, таъсираш тавассути узвҳои нафаскашӣ ё алоқамандӣ бо пӯст ба амал меояд. зарраҳои арсен ҳангоми ворид шудан ба бадан бо хун олуда шуда ба тамоми узвҳо ва бофтаҳо паҳн мешаванд. заҳр дар ҳуҷайраҳо паҳн гардида фаъолияти системаи асаб, узвҳои нафаскашӣ, меъдаю рӯдаро халалдор намуда боиси аз фаъолият мондани гурда ва ҷигар мегардад. аз қадим мулаём арсен дар шакли марги муш маъмулу маълум буд ва ҳамчун чораи зидди хазандагону хояндагон истифода мешуд. соли 1874 донишҷӯи австриягӣ Отмар Зейдлер ба як кашфиёти ниҳоят ҷолибу мураккаб фавқулода даст ёфт ки номаш 4,4 дихлор дифенил трихлор метилметан, шакли кӯтоҳаш ДДТ, номи маъмулаш дӯст. ДДТ як инсектисидест ки бар зидди ҳашароти зараррасон аз қабили хомӯшак, малах, кирм, гамбусак, ширинак дар лӯбиё, чормағзи заминӣ, сабзавоту полезӣ истифода мешавад. тадриҷан маълум гардид ки маводи дӯст метавонад даҳҳо сол дар таркиби ҳуҷайраҳои дарахт, ҳайвонот ва махсусан хок зинда монад. баъзе аз фаъолони ҳифзи муҳити зист мегӯянд ки он ба афзоиши ҳайвоноту паррандаҳо таъсири махсусан зараровар дорад. бо вуҷуди ин дар бисёр кишварҳо барои бо андозаи маҳдуд истифода бурданаш иҷозат дода шудааст. химики ҷавон Зейдлер он замон дар бораи хусусиятҳои моддаи кашфнамудааш чандон иттилоъ ва тасаввуроте надошт ва дарк ҳам намекард ки ин модда ба чӣ корҳо қодир аст. пас аз 65 соли ин ихтироъ, аниқтараш соли 1939 химики швейтсарӣ Пол Мюллер дар ин моддаи берангу бӯй хосияти ҷолибро мушоҳида намуд. ин модда ҳашаротҳоро нобуд месохт. мушоҳидаи Мюллер баъдан дар соҳаи кишоварзӣ таҳаввулоти ҷиддӣ ба вуҷуд овард.
мутахассисону коршиносон ДДТ ва дигар пестисидҳоро бар зидди ҳашароти зараррасони кишоварзиву чорводорӣ ба кор бурданд. استفاده بردن پستیسیدها از سال 1947 آغاز گردیده است. یکم پستیسیدی که استحصال شد این پیوستگی‌های سولفوردار بود. این پیوستگی‌های سولفوردار ضد کسالی‌های زنبروغی، یعنی این یک نمودی فونگیسید به حساب می‌رفت. از عصر 19 و عصر 18 اینا استحصال میشوند و استفاده میشوند. زهرها را به مقابل حشرات و کسالی‌ها اختراع کردند با معیارهایی که مثال نشان داده شدند. مهلت‌هاش نشان داده شده است. استفاده پستیسیدها نتیجه‌های عجایبро ба бор овард. ҳосилнокӣ якбора баланд шуд. кишварҳои рӯ ба тараққӣ барои содирот ба кишоварзӣ машғул шуданд. дар кишварҳои камбизоат гуруснагӣ марҳила ба марҳила коҳиш ёфт. масалан дар ин давра дар ҳиндустон ислоҳоти инқилоби сабз ҷорӣ гардид. ҳукуматдорон заминҳоро ба деҳқонон тақсим карданд ва бо ҷалби сармоягузорони хориҷӣ барои истеҳсоли нуриҳои минералӣ ва заҳрхимикатҳо саноати кимиёвиро роҳандозӣ намуданд. айни замон мо бо рушди демографии асри 21 аз пестисидҳо чун омили асосӣ ном мебарем, зеро ба мо имкон медиҳанд ки ғизои бештар парвариш кунем ва теъдоди зиёди одамонро таъмин кунем. дар диаграммаи мазкур робитаи байни афзоиши истифодаи пестисидҳо ва афзоиши аҳолии ҷаҳон равшан нишон дода шудааст. در سیاره زمین همساله از 210 تا 220 نمودی زهرخیمیکات در یک سال. این خیلی مگر زیاده از 1 میلیون نمودی زهرخیمیکات ها در گردش ماده ها فعال کرده شده است و در سیاره زمین که 4.2 میلیارد گکتار زمین های کشاورزی استفاده برده می شود، از همین همساله 220-240 میلیون تن زهرخیمیکات های اینسکتیسیدی ضد حشرات ها. این زهر از گفتم اینه که با به همین زهرم پیشگیری کردن و دشوارتر می شود. ببینید که خاک های جمهوری ما اکثریتش سفید خاک هستند. این سفید خاک معنی همین دارد که گمسناکی آن تا 1% می شود. برای همین اگر ما استفاده بردن مثال استفاده برای نوری‌های ارگانیکی، نوری‌های مینرالی و میکرو و ماکرو المنت ها را بر راه نمونه، مثال گرفتن حاصل بلند و حاصل خوش صفت در این زمینه‌های ما غیر امکان است. نوری‌های مثال ارگانیکی پرو میتونیم که همه وقت ما استفاده بریم پیش از شدگار کردن زمین در دوره نشو و نمای زراعت ها استفاده بریم، برای که چون که بی ضرر است. ببینید که در یک تن خودی هم پروی اگر حیوان کالون شاخدار را بگیریم 5 کیلوگرم وای است آزوت است. برای همین میتونیم که در یک هکتار ما مثلا 20-40 تن استفاده بریم پرو را. نوری‌های مینرالی اینا هم وابسته به خود همون پرورش زراعت معین کرده شده است که در یک هکتار مثال برای گندم چقدر فسفر، چقدر کالی، چقدر نیتروژن در دوره غذادهی یکم و دوم وابسته شده است. باید همین قاعده ها رعایت کرده شود. ما به دادن مثال نوری‌های ارگانیکی، نوری‌های مینرالی حاصل برآمد گرفتن نمیتوانیم. کشفیات پستیسیدها و فایده آنها کشاورزان و چاروداران را بالیده گردانید. اما خوشحالی و نکبینی آنها زیاد دوام نکرد، زیرا معلوم گشت که زهرخیمیکاتها نه تنها دشمنان ساحه کشاورزی، بلکه میکروارگانیسم‌های فایده‌ناکی که قسماً پیدایش حشرات ضرررسان را باز می‌دارند، نابود ساختند. همچنین حشرات ضرررسان آهسته آهسته به این زهرخیمیکاتها تاب‌آور گردیدند. بعدتر موج‌های پی در پی حشرات‌ها با مقدار زیاد پیدا شدن گرفتند. حمله آنها به ساحه کشاورزی چون اپیدمیا بود. با فکر شما انسانیت با این تحولات چی پاسخ داد؟ از استفاده پستیسیدها همچون اصول غیر قابل قبول دست کشیدند؟ نه، آنها بهر مبارزه با موج‌های پی در پی حشرات و استحصال و استفاده نمودهای نو و پرقوت پستیسیدها پرداختند. ما یک نمودی زهرخیمیکات را دائما استفاده می‌بریم، در نتیجه حشرات‌های ضرررسان با آن مطابقت پیدا می‌کنند و استفاده بردن زهرخیمیکات زیاد می‌شود که در نتیجه زهرخیمیکات‌ها در قبط خاک همچون غذا باقی می‌مانند و زراعت‌های کشاورزی برای گذراندن خصوصیت‌های ارثیه‌شان تأثیر مرگبار می‌رسانند که در نتیجه آنها قابلیت حاصلخیزی خود را، قابلیت استواری خود را با مثلا گرم محیط اطراف و روند تغییر آبی اقلیم گم می‌کنند و در نتیجه اثرات زیاد به ساحه کشاورزی رسانده شده. در نتیجه پی هم استفاده بردن همین زهرها یا حشرات باشد یا برانگیزندش باشد یا علف بیگانه باشد به همین مطابقت پیدا میکنند.
برای همین یک قاعده است در همین استفاده برای زهرها که عوض کنی جایهای آنها. مثال ما اگر یک زهر استفاده بردیم سال آینده مثال با مقابل همین کسلی یا که حشرات ضرررسان از همین گروه باید زهر دیگر را استفاده بریم. اگر پی هم ما استفاده میبریم میتونیم که به خود حاصل و هم ضرر را برسونیم و خود همون گفتیم که ارگانیسم ها مطابقت پیدا میکنند که مبارزه بردن با مقابل آنها دشوارتر میشود. قرار استحصال و استفاده نوهای نو پرقدرت‌تر پستیسیدها نادرست و بر ضرر انسانیت و محیط اطراف آن بود. زراعت و زمین و چاروا از پستیسیدها وابسته گردید. ماده‌های کیمیاوی اکثر وقت بر اثر گرمای شدید توسط هوا پهن میشد و اکولوژی را افلاس مینمود. سرشمار پرندگان و حیوانات را کم میساخت و به آبانبارها و آبهای زیرزمینی پرتافته شده به منبع آبهای نوشاکی تهدید میکرد. هنگام استفاده بودن زهرخیمیکات‌ها و وقتی که ما معیار و وقتی که ما شرایط به نظر میگیم بارشات‌های پی در پی به عمل میاد، این زهرخیمیکات‌ها شسته میشد به دریاها و کوه‌ها و چشمه‌ها وارد شده، باعث فوتیدن ماهی، باعث نیست شدن پلانکتون‌ها، کریویتک‌ها، آبدوزک‌هایی که در آب وجود دارند به همین میگردند. زهر اصلا استفاده میبرن یا سحر بر وقت یا که بیگانی بعد آفتاب شیشتن. از آبانبارها چقدر مثال در مسافه 50 100 200 500 متر استفاده بردنش ممکن نیست، چون که میتونن با واسطه هوا، با واسطه شمال، با واسطه منم آبهایی که گفته که میره با آبانبارها میرزه، میتوند که همه آب سطح یا همه آبانبار را زهرآلود کند که استفاده برندش با گفتیم انسان است. به طور دیگر گویم استفاده پستیسیدها اگر از یک جانب فایده داشته باشد، از پهلوهای دیگر به ما و محیط تهدید مینماید. شاید ضرر آنها به ساحه کشاورزی دیر احساس گردد، ولی تأثیر منفی آن به اکولوژی و عالم حیوانات برالله احساس می شود. اگر ما از معیار این زیاد استفاده میبریم، این ببینید که یکمش که به خود سلامتی انسان ضرر میاره، دویمش که به محیط زیست، آبانبارهایی که مثال برای آب تامین کنی هستند، حوضایی که برای نگهداری ماهی مثال پرورش ماهی وابسته شدن، به اینها ضرر. عموما به خود محیط زیست و عاقبت به خود همه انسان ضررش میرساند که پیدا شوی همه کسلی هایی که مثال داخلی مثال یا کسلی پوست و دیگر. یک مشکلات دیگری که استفاده پیوسته پستیسیدها ما را به آن روبرو ساخت، این از بین رفتن نوهای گوناگون زنبورها و حشرات‌های فایده بخش بود که در گردآلودسازی گل و رستنی‌ها سهمی باریز دارند. یک تحقیقات ویژه کارشناسان روس نشان می‌دهد که از سبب بنظارت و از معیار زیاد استفاده بردن زهرخیمیکات‌ها هر زمستان در فدراسیای روسیه تا 40%، در اروپا تا 20% و در ایالات متحده آمریکا تا 30-35% اویله زنبورهای عسل نابود می‌گردند. زنبور عسل یکی از حشرات‌هایی میباشد که برای گردآلود کردن گل زراعت‌های کشاورزی وسیع استفاده برده می‌شوند و باید خیلی که در حالت استفاده بردن زهرخیمیکات‌ها در بسیار حالت‌ها خودی مثلا گرین زنبور عسل و دیگر نمونه زنبورهای دشتی نیست می‌گردند. گردآلود کننده‌ها منمی حشرات‌ها یا زنبور عسل باشد، دیگر نمونه حشرات پروازی باشد که از گل غذا میگیرد، گل‌ها را باردار میکند، مثال نارینه و مادینه که دارند. در دوره گلکنی استفاده بردن زهرخیمیکات قطعاً منع است، استفاده نمیبریم. پیش از گل و بعد گل در حالت پیدا شدن یگان ابیکت ضرررسان و دیگر باشه استفاده میبریم. در حالت استفاده بردن گفتیم که از حد زیاد ما نه تنها عسل گرفته میتونیم، عموما نیست میکنیم، عموما هم حشرات فایده‌ناک هم حشرات ضرررسان یک وقت محو میکنیم، یعنی نیست میکنیم. برای همین باید حتما رعایت کرده شود قاعده‌های استفاده برای خود همه زهرها. امروزها در جهان ساحه کشاورزی را بدون زهرخیمیکات‌ها تصور کردن غیر امکان است. حتی قشاق‌ترین کشورها نیز با هر واسطه برای سرحاصل و فایده‌ناک گردیدن ساحه کشاورزی از پستیسیدهای گوناگون استفاده می‌نمایند. استواری، سرحاصلی و بدون تلفات جمع‌آوری زراعت از معجزه‌های هستند که پستیسیدها باعثشان می‌گردند. قریب همه زمین‌های زیبا منظر و حاصلخیزی که کشاورزان کشت می‌کنند حتما با یاری پستیسیدها سرحاصل می‌گردند. این روزها ببینید که با استفاده بردن هربیسیدها امکانیت‌های زیادی نیست کردن علف‌های بیگانه سری وقت و علف‌های بیگانه
یا که حشرات‌های زهررسان یا کسل‌های زنبورقی باکتری ویروسی و مرحله‌های سبش انکشافیابی زراعت‌های کشاورزی حصارات زیاد وارد دارد. زراعت‌های کشاورزی را محدود می‌کنند و به همین خاطر در جمهوری تاجیکستان طبق طلبات‌های آگرواکولوژی استفاده بردن زهرخیمیکات‌ها و اینچنین نوری‌های مینرالی برای آماده می‌شود. خوشبختانه امروز مساحت باغ و تاکزارهای جمهوری به 201,000 گکتار میرسد. در حالت نااندیشیدن چاره‌های ضروری به مقابل این ابیکت‌های ضرررسان در میدان کشت باغ و تاکزار و زراعت‌های سبزیجاتی و دیگرش میتونه صفت مالی بازاری و همون خود محصولات پست کنه، یعنی که منم کرم خورده میشود، منم کسلی‌های سیب و دیگر کسلی‌های قطر که مثلا همین بازارگذار نمیشود. ما میدونیم که سال‌های اخیر حشرات زهررسانی ملخ یا که حشرات زهررسانی شیرینچه یا حشرات زهررسانی سفید بولک یا که مثلا کویه مثلا درخت گیریم اگر یا که کنانی درخت گیریم یا که مثلا گیریم دیگر نمودی شیرینچه هایی که شیرینچه انار یا شیرینچه مثلا گیریم سیب یا آتشک گیریم اگر ضد آنها اینسکتیسیدها استفاده برده نشود گرفتن حاصل غیر امکان است. واسه که در ساحه باغ و تاک پروری برای استحصال میوه تر و تازه زردآلو، شفتالو، مثلا آلوبالو، سیب و ناک و بیهی به استفاده بردن نیتروفن، دوناب که اینها آخر تیر ماه و اولهای بهار استفاده برده میشد برای نیست کردن حشرات‌های زهررسان بسیار منفعت بخش میموشد. пестисидҳо дар баробари ҳамаи фоидаҳои зикршуда боз зарари ҷиддие ба саломатии инсон доранд. дарди сар, беҳолӣ, мушкилоти роҳҳои нафас, асабоният, фишорбаландӣ, дилбеҳузурӣ, номураттабии кори дил, ҷигар, меъда, гурда инҳо танҳо аломатҳои аввалини заҳролудшавӣ аз пестисидҳо мебошанд. таъсиротҳои ин гуна заҳролудшавиҳо ба майнаи сар, ба чашм, ба роҳҳои нафас, ба узвҳои даруна таъсир мерасонанд ки беморон аз сарчарбзанӣ, дилбеҳузурӣ, қайдкунӣ, сустии бадан, хирошавӣ пеши чашмон дучор мегарданд. ин нишонаҳои заҳрхимикатҳо мебошад. ёрии аввалиндараҷаи чунин беморон шустани меъда, тоза кардани роҳҳои нафас, агар дар чашм расидагӣ бошад тоза бо об бо собун шуста маҳлули содаи дар хона истифода мебарем. вайро маҳлул тайёр карда дастон, чашмону пӯстро тоза шуста баъд ба меморхона муроҷиат кардан лозим аст. ҳам боқимондаи заҳре ки дар худи ҳамон зироат мемонад истеъмолкунандаш инсон аст. зироатҳои полизӣ бошад ё сабзавотӣ бошад ё дар гармхона бошад, ҳамина ки вақте ки аз меъёр зиёд истифода мебарем вақти истеъмол карданаш мисол заҳролуд шудан бояд ҳатман бояд ба духтур муроҷиат кунад ки сари вақт мисол организми ҳамон аз ҳамон боқимондаи заҳре ки аст ҳис мекунад ҳамон ки заҳролуд шудааст. нотоб мисол хача бад ҳис мекунад, ман ҳамон процесси қайдкунӣ ба вуҷуд меояд, мисол чархзанӣ, мисол сар ба вуҷуд меояд. ҳамин оҳиста оҳиста ҷамъ шуда мисол ба ҳамин касалиҳои пӯст, касалиҳои манам эндокринологӣ ки оянда душвориш ҳатто метавонад ки ба ҳамон касалиҳои саратонӣ ҳам оварда бирасонад. дар миёнаҳои асри 20 пестисидҳоро на танҳо барои мубориза бо ҳашароти зараррасон балки барои мубориза бо бемории вараҷа дар бадани одамон низ истифода менамуданд. ин як пеш аз революсияро агар бигирем вози мумкин якин чиз айбайн рафтагӣ бошад. манам пайдошавии шабуш дар бадани инсон, дар мӯи сари инсон, манамин шавзодҳо мисол дар хона, манам клапию дигараш, манами ҳашаротҳо зарар мерасонанд. албатта инам ҳамин бо воситаи заҳрҳо нест карда мешавад. инам қоидаҳои махсуси худша дорад. пестисидҳо дар таркиба сулфур дорад. сулфур қобилияти нест кардани масалан гирем пояндаҳо, аз он ҷумла макандаҳо, пояндаҳо, канаҳо дар солҳои пеш истифода бурда мешуд. соли 1962 биологи амрикоӣ Рейчел Карсон китоби баҳори хомӯшро нашр кард. баҳори хомӯш китоби биологи амрикоӣ Рейчел Карсон дар бораи оқибатҳои ифлосшавии муҳити зист бо пестисидҳо бахусус инсектисидҳои ДДТ бори аввал соли 1962 нашр шудааст. дар ин асари илмии оммавии таъсири харобиовари пестисидҳо ба таври ноаён ба муҳити табиӣ хусусан ба одамон, ҳайвоноту паррандаҳо тасвир карда шудааст. Карсон саноати химиявиро ба маълумоти бардуруғ
ва ходимони давлатиро барои беасос қабул кардани даъвоҳои истеҳсолкунандагони агрохимиявӣ айбдор кард. дар асари мазкур Рейчел Карсон ба таври муфассал овардааст ки ДДТ ба экосистемаҳо таъсир мерасонад ва боиси пайдоиши навъҳои гуногуни саратон мегардад. ин фарзияи пешниҳод намудаи Рейчел Карсон мунаққидони зиёд пайдо намуд. онҳо ин фарзияро беасосу беэътибор медонистанд ва ҳатто масхараомез мегуфтанд ки таҷрибаи таъсири ДДТ дар мушҳо маънои онро надорад ки ин модда ба одамон низ зарар дошта бошад. мунаққидони Карсон нафъи ДДТ-ро аз зарари он бештар мешумурданд ва таъкид медоштанд ки моддаи мазкур инсониятро ҳатман аз бемории вараҷа шифо ва аз гуруснагӣ наҷот медиҳад. аҳамияти ин назария аз эҳтимоли беасосе ки гӯё одамон ба саратон гирифтор мешаванд магар камтар аст ва ки исбот карда метавонад ки маҳз ДДТ сабабгори бемории саратон аст. вақте ки пахтаро мо киш мекунем ба воситаи ғизоии системаи реша ба худи чигит меравад. дар вақте аз он равған гирифтан заҳр химикат ба меъдаи инсон, ба ҷигари инсон, ба саломатии инсон хатар мерасад. ё ки зироати гандум вақте ки мо гербисидҳо ё ки фунгисидҳо ё ки акарасидҳо ё зоосидҳо ё инсектисидҳоро истифода мебарем, ин заҳрхимикатҳо дар таркибашон пайвастагиҳои хлордор ё хромдор доранд. дар натиҷа инҳо метавонанд ки инсонро ба бемории саратони меъда, саратони мағзи сар, саратони масалан гирим пӯст, саратони шуш, саратони хун ва дигар бемориҳо овард. ҳамчунин ба зироатҳои кишоварзӣ барои гузарондани хусусиятҳои ирсияшон таъсири маргувор мерасонанд ки дар натиҷа онҳо қобилияти ҳосилхезии худро, қобилияти устувории худро ба масалан гирем муҳити атроф ва раванди тағйирёбии иқлим гум мекунанд. соли 2015 олимони соҳаи тиб исбот карданд ки оқибатҳои дучоршавӣ ба бемориҳои хавфнок аз ҷумла намудҳои гуногуни саратон аз ДДТ вуҷуд дорад, ҳатто дар мамлакатҳое ки истифодаи он кайҳо қатъиян манъ карда шуда буд. тадқиқоти дигар исбот мекунад ки пестисидҳо ба гармонҳои инсон таъсири манфӣ расонида ҳатто ба безурётӣ бурда мерасонад. бисёр заҳрхимикатҳое ҳастанд ки дар таркибашон сур доранд ё ки арсен ё кадми доранд. ин заҳрхимикатҳо одамҳоро бенасл мекунанд. масалан писарбачаҳоро, духтарҳоро намемонанд ки аз онҳо насл пайдо шавад. ҳамчунин бемории сактаи дил, бемориҳои масалан рагҳои дил бисёр хатарнок аст. оқубати инҳо ба ҳар бемориҳо гирифтор шуданаш мумкин, чунки инҳо мешавад зарарнокии ҷигар, зарарнокии гурдаҳо, зарарнокии майнаи сар, нобиноӣ гирифтор шуданашон мумкин аст. як тадқиқот дар маҷаллаи Public Health бар он аст ки ҳамасола 385 миллион нафар бо заҳролудшавии шадиди пестисидҳо мубтало мешаванд ва аз ин миён тақрибан 11 000 мефавтанд. магар ин далели кофӣ нест ки пестисидҳо зарароваранд. қариб ки ҳар рӯз ба мо муроҷиат мекунанд барои он ки новобаста аз фасли сол онҳо хонаҳои худро безарар мегардонанд, боғҳои мевадорашонро безарар мегардонанд бе истифодаи техникаи бехатарияшон. ба ин ҳолатҳо гирифтор мешаванд. дар як моҳ бошад зиёда аз 60 бемор дар моҳ бистарӣ шуда муолиҷа мегирад. фарз кардем ки пестисидҳо танҳо ба деҳқонону кишоварзон зарари ҷиддӣ расонида метавонанд. дар ин сурат низ мо бояд аз истифодаи аз ҳад зиёди онҳо даст кашем. охир наздики сеяки аҳолии сайёра ба кишоварзӣ машғуланд. کسی که با همین پوشیدن زهرها مشغول است، چه به واسطه تکنیک‌های کشاورزی باشد، چه به واسطه پرندهای دستی باشد، باید پیش از همه قاعده‌های بخطری را باید رعایت کنند.
یعنی پوشیدن منم عینک‌های مخصوص، رسپیراتورهای مخصوص، لباس‌های مخصوصی داروپوشی، طرز تیار کردن، دستپوشک‌ها، دوره دمگیریش، بعد استعمال نوشاک‌های مثل شیری و دیگرش، چون که این 3-4 ساعت با پوشیدن زهر مشغول بود، همین قاعده ها را باید حتما استفاده برد. این برای آینده به خود ارگانیسم همون کس دیگر ضررش نرسد. در جمهوری تاجیکستان مرکزهای فروشی زهر خیمیکات ها وجود دارد. در اینجا همه گونه رسپیراتورها، همه گونه لباسها، همه گونه دستپوشک‌ها، همه گونه پایافزال‌ها وجود دارد. باید خواجگی‌ها از این باید وسیع استفاده برند، لیکن آنها این کارو هم میکنن. حتی سطل‌هایی که آب میگیرن، همه سطل‌ها رو برای تیار کردن محلول استفاده میبرن، باز گرفته آب استفاده میبرن که این برای حیات انسان خیلی خطرناک است. و زهر خیمیکات‌ها این پیوستگی متال‌های وزمین هستند که آنها مثلا در ظرف‌ها، در لباس‌ها وقت‌های زیاد باقی میمونند که برای حیات ما بسیار خطرناک هستند. حتی وقتی که ما زهر خیمیکات‌ها را نفس میکشیم، آنها به بدن ما وارد شده، مثلا به مغز سر ما وارد میشن، در نتیجه ما حتی فراموش خاطر میشیم، پریشان خاطر میشیم، عصبی میشیم که این هم از حساب زهرها هست. استفاده پستیسیدها در جهان روز از روز زیاد گردیده. عالمان و کارشناسان ساحه پای کشف نمودهای نو و قوی زهر خیمیکات‌ها هستند. در زمان معاصر هزارها نمود پستیسیدها مورد استفاده اند. آنها مثل ویروس در تمام سیاره پهن می‌گردند. این روزها در جمهوری تاجیکستان نیز زهر خیمیکات‌ها وسیع استفاده می‌شوند. در شرایط طبیعی جمهوری تاجیکستان به استفاده بردن پستیسیدها گرفتن حاصل غیر امکان است. ما خوب می‌دانیم که اکوسیستم کشاورزی در اکوسیستم‌های مثلا گریم هم سرحد با اکوسیستم‌های جنگل، مرغزاری، دشت، نیمه دشت و بیابان جایگزین است. از همین جهت استفاده بردن پستیسیدها یعنی موافق معیارهای اکولوژی منفعت بخش میباشد. در جمهوری تاجیکستان زیاده از 11 نمود زهر خیمیکات‌هایی که در استحصال شده هستند وسیع استفاده برده میشوند. بعضی پستیسیدها مخصوصاً به محیط زیست ضرری بزرگ دارند، زیرا آنها افلاس کننده دائمی ارگانیکی میباشند و تاثیر منفی آنها تا 10 سالها ادامه میکند. از این رو پیوسته استفاده این یا آن نمود زهر خیمیکات‌ها در کشورهای مختلف منع کرده می شود. لیک متاسفانه بعدی در روی کاغذ قانونا منع گردیدن نیز ضرر آنها به محیط ادامه می یابد، زیرا چند سالها زیر خاک و منبعهای آبی باقی مانده رستنی و حیوانات و عموما محیط را زهرآلود می کنند. تمام زهر خیمیکات‌هایی که ما استفاده می‌بریم در خاک جمع میشن. در نتیجه در خاک جمع شدن آنها به حیات ما بسیار خطر تهدید میکنند. مثلا اگر ما وقتی که پخته رو پرورش میکنیم، هنگام استفاده بردن زهر خیمیکات‌ها ضد حشرات‌های ضرررسان، آنها در داخل چیگیت وارد میشن که از ما روغن استحصال میکنیم، روغن به حیات ما ضرر میرساند. در برابر این پرتاب‌هایی که از فعالیت انسان با عمل میاد باز به طبیعت برمیگردد و خود غذاهایی که ما برای نان پختن استفاده میبریم، این ماده زهرناک در دیدون مثلا در جای نانپزی پیوست میشن. وقتی که ما نان را میپزیم در نان آمیخته میشن، در نتیجه این زهرها را دومین باره ما استفاده میبریم. در سالهای 60 و 70 زهر خیمیکات‌های کهنه شده و استفادهشان منگشته را در خندق‌ها با قبط گل و خاک محکم می‌کردند. همان سالها در تمام جهان زیاده از 500,000 تن زهر خیمیکات‌ها را زیر خاک کردند. سندهای تخمینی نشان می‌دهند که بیش از 100,000 تن زهر خیمیکات‌های کهنه شده در کشورهای آفریقایی و شرق نزدیک، بیشتر از 200,000 تن در آسیای مرکزی و قریب 200,000 تن دیگر در قلمرو اروپای شرقی و سابق اتحادیه شوروی دفن گردیده‌اند. خطر بزرگ این عمل در آن است که درباره بعضی منطقه‌های پنهان شده پستیسیدها معلومات مشخص نیست. حجت‌هایی که در سالهای 60 نوشته شده است بر اثر پیدایش کشورها و حکومت‌های جدید کاملا گم شدند. این عامل نگرانی اکولوگ‌ها را به بار آورده است. در هر حالت‌های نامساعد، زمین‌لرزه شدید، آبخیزی‌های خراب‌آور، فرو رفتن خاک، اخراج احتمالی زهر خیمیکات‌ها موجود است. در مجموع این حالت بمب‌های واقعی اکولوژی در هر جای کره زمین پراکنده را می‌ماند که خسارات زیادی جانی و مالی داشته می‌تواند. انسانیت را حال و ضرور است که منطقه‌های دفن نابود گشته را دقیق معین
ва роҳҳои нави бехатаргардонии дубораи онҳоро фикр намояд, то хатари ҷиддии онро аз муҳити зист дур созад. мутахассисону пажӯҳишгарони соҳаи тиб истифодаи барзиёд ва бемавқеи пестисидҳоро омилҳои асосии гирифторшавӣ ба бемориҳои хатарнок мешуморанд ва таъкид медоранд, ки аксар ҳолатҳои заҳролудшавии одамон аз беэҳтиётӣ ҳангоми истифодаи заҳрхимикатҳо дар заминҳои кишоварзӣ ба амал меояд. ҳатто дар баъзе мавридҳо аз беэътиноӣ ва саривақт муроҷиат накардан ба табибон заҳролудшудагон ба марг дучор мешаванд. дар ҳолати ба қоидаҳои бехатарӣ риоя накарданашон онҳо ба бемориҳои безурётӣ, бемориҳои гурдаву ҷигар, дил, нафастангӣ, роҳҳои нафас гирифтор шуданашон мумкин аст, агар ба марг гирифтор нашаванд. дар муддати 2 соат метавонад ки шахс баъд аз ин истифодаи заҳрхимикатҳо ба марг гирифтор шуданаш мумкин аст. тишти ғалладонагиҳоро агар бигирем, вақте ки аз ҳамон мо хӯроки чорво мекунем, мисол ман ҳамон коҳ истеҳсол мешавад баъди ғун доштани гандуму ҷаву дигар, ё ки юнучқа мисол дар ҳолати пайдо шудани ягон абеки зараррасон заҳр агар аз меъёр зиёд истифода мебарем, ҳамин або истеъмолкунандааш чорво мешавад. аз чорвора истеъмолкунандаи ҳосилаш мисол ширу гӯшту дигариш бо инсон аст. бо ҳамин гашта ба худи мисол вай меояд, организми инсон зарарша омада мерасонад, ки ҳамин процесси кумулятсия мегӯянд, яъне ҷамъшавии заҳр дар организм майда ҷамъ мешавад, ки инсонро ба касалиҳои гуногуни мисол хавфнок дучор мекунад, ки пешгириш бениҳоят душвор мебошад. дар ҳолати нодуруст истифода бурдани заҳрхимикатҳо боиси ба марг расондани аҳолӣ оварда мешавад. Масалан гирем вақте ки помидорро мо баъди пеш аз гулкунӣ ё дар давраи гулкунӣ ё давраи пазиш заҳрхимикатҳоро истифода мебарем, инсектисидҳоро ё ки масалан фунгисидҳо ё акарисидҳоро, дар натиҷа ин заҳрхимикатҳо ба системи мева дохил мешавад. помидор ё бодринге ки аз кишоварзӣ гирифта мешавад, боиси ба марг расондани одамҳо ё боиси масалан вайрон шудани маҳсулоти кишоварзӣ. солҳои охир мо дидастем ки ҳангоми зиёд истифода бурдани нуриҳои нитрогенӣ чӣ тавр консерви помидор, консерви бодринг, консерви боимҷон ва дигар намуди зироатҳои кишоварзӣ сифати худро гум мекунанд ва дар бисёр ҳолатҳои ба марг расонидани мизоҷон оварда мерасонанд, ки ин бошад ба амнияти бехатарии маводи ғизоии кишвар таъсири манфӣ мерасонад. модом ки пестисидҳо ба ҷомеа ва муҳит чунин зарари ҷиддӣ доранд, пас чаро ҳеҷ кас паи пешгирии ин хатар талош намекунад? чаро то ҳол пестисидҳо истеҳсол ва истифода мегарданд? чаро созмонҳои ҷаҳонӣ ва кишварҳои алоҳида дар ин масъала чашм мепӯшанд ва хомӯшанд? ҳамасола аз тарафи олимони донишгоҳи аграрии тоҷикистон, олимони институтҳои илми тадқиқотии академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон, олимони масалан вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон ками кам як 410 маротиба вохӯриҳо, қариб як 64-66 маротиба семинарҳо, мизҳои мудаввар оиди ҳамин масъала амалӣ карда мешавад. бо назардошти он ки имрӯз хоҷагиҳои деҳқонӣ зиёд ҳастанд, на ҳамаи онҳо дар чунин ҷаласаҳо, дар чунин масалан машваратҳо ворид мешаванд. бинед ки имрӯз деҳқонони мо ягон ҳуҷҷатгузорӣ оиди гузарондани мониторинги ҳашаротҳои зараррасон, истифода бурдани заҳрхимикатҳо надоранд. агар деҳқонҳо аз ин ончае ки ман гуфта истам агар бархурдор шаванд, мисол бо гирифтани масалан худи китобҳои ба қайдгирӣ, масалан кадом намуди ҳашаротҳои зараррасон дар заминаи онҳо вуҷуд дорад, кадом намуди заҳрхимикатҳо тавсия карда шудааст, бо чӣ меъёр тавсия карда шудааст, агар онҳо дар худ чунин мониторро ташкил кунанд, дар натиҷа дар муддати 3 соли охир мо метавонем ки аз ин буҳрон бароем. мутаассифона дар бораи технологияи истифодаи пестисидҳо ва меъёру андозаи онҳо аксар деҳқонону кишоварзон маълумоти комил надоранд ва ё дониста ба меъёрҳои муайянгардида риоя намекунанд. онҳо пайи суди бештар, зиндагиву саломатии худу фарзандон ва атрофиёнро зери хатар гузошта, яке дар помидору бодиринг, дигаре дар тарбузу харбуз ва савумин дар боғу токзорҳо аз пестисидҳо беинсофонаву барзиёд истифода мебаранд. бо ин амали худ истеъмолкунандагонро ба бемориҳои шадид гирифтор месозанд. деҳқонам намехоҳад ки ҳамон ҳосили аз парвариша мисол аз даст бидиҳад.
дар ҳамунҷа медонад ки ду бор истифода бурда мешавад, не ки ҳамун мегиранд 4-5 бори истифода мебаранд. мутаассифона ҳаст ҳамин хел ҳолатҳо ки ин оқибат омада метавонад ки саломатии инсон, муҳити зисти моро вайрон кунад. ҳангоми аз меъёри экологӣ зиёд истифода бурдани заҳрхимикатҳо, масалан консерви помидорро ки вақте мо истеъмол мекунем дар таркиби он миқдори заҳр зиёд аст ёки нитрат зиёд аст, ёки помидор ё бодриге ки консерва карда шудааст, ёки себе ки масалан пухта расидааст, метавонад ки инсонро ба марг душор кунад. беморӣ дарунравӣ мешавад. дарунравӣ агар мо сари вақт пеши роша нагирем, одам ба фалокат мерасад. мисол вақте ки мо помидорро мечинем, истифода бурдани заҳрхимикатҳо дар помидор ё себ ё нок ё зардолу ё шафтолу ё сабзӣ қатъиян мамнӯъ аст. вақте ки пухта расид сар шуд, аллакай дига мо истифода бурданам ҳақ надорем. лекин бисёрҳо истифода мебаранд ки дар натиҷа мо вақте ки истеъмол мекунем, бемории гурдадар, бемории ҷигар ба мо хабар медиҳад ё бемории сактаи дил. ба занҳои ҳомиладор, ба фарзандони онҳое ки дар батнашон ҳаст, таъсироташон калон аст. дар ҳолате ки занҳои ҳомила аз ин гуна заҳрхимикатҳо заҳролуд шудагӣ бошанд, фарзанди ояндаи онҳо бо нуқсонҳо таваллуд мешавад, сари вақт агар табобат нагирад. тағйирёбии генро дар организм ба вуҷуд меорад, бисёр хатари калон дорад ки дар натиҷа фарзандҳои носолим таваллуд мешаванд, кӯдакон камақл мешаванд. он маълумотое ки дар мағзи сари инсон дар нимкураҳои масалан қисмати чапу рости инсон ё ки дар майначи инсон зам мешаванд, онҳоро нобуд месозад. дар натиҷа инсон наметавонад ки хотироти зиёд дошта бошад. ҳатто миқдори ками пестисидҳо бениҳоят зараровар ҳастанд. паррандаҳо ва ҳайвонот заҳролуд шуда мефафтанд. маҳсулотҳои мо сифаташон гум мекунад. одамҳо заҳролудшон, одамҳо мефафтанд. дар ҳиндустон 23 мактаббача ба ҳалокат расиданд. пас аз ин ҳама маълумотҳои даҳшатнок мо бояд фавран истифодаи ҳама гуна пестисидҳоро қатъ кунем, зеро заҳре ки баъзе мавҷудоти зиндаро мекушад, барои дигарон бехатар буда наметавонад. аммо ин омилро ҳам бояд ба назар гирифт ки пестисидҳо миллионҳо одамонро аз гуруснагӣ наҷот доданд ва наҷот медиҳанд. аз ин рӯ мо наметавонем яку якбора аз истифодаашон даст кашем, вале бо риояи меъёрҳои муайяншуда ва қоидаҳои бехатарӣ бо эҳтиёт истифода намуда зиёдшавии онҳоро кам кунем. хоҷагиҳое ки заҳр мепошанд бояд ҷойҳои махсуси нигаҳдории худи ҳамун заҳрҳо бошад. ҷойи махсуси нигаҳдории манам худи аппаратҳое ки дору мепошанд бошад ва баъди он қутиҳое ки манам зарфҳое ки аз заҳр холӣ мешаванд бояд тарзи дурусти нест кардани онҳо ба роҳ монда шавад ки мисол дар обанборҳо напартоянд ё ки ҳамун ҷои нигаҳдорӣ аз ҷӯи обгузар ё аз ҷои ҷамъшавии коргарон дуртар бошад ки мисол таъсирша нарасонад. инам яке аз талаботҳои асосӣ мисол қоидаҳои бехатарӣ ҳамин тарзи дурусти нигаҳдорию ва нест кардани қутиҳо, яъне ки ба зарфҳое ки баъди истифода бурдан холӣ мешаванд аз заҳрхимикат ки ина метавонад дар таркиби онҳо 1-2-3 грамм монад ки метавонад обанбора мисол ҳамун ҷӯи оба мисол заҳролуд кунад ё ки ноболиғон ба даст мегиранд ҳамуна метавонанд заҳролуд шаванд. ҳамин процессҳо мешавад мисол барои ҳамин тарзи дурусти истифодабарию нигаҳдориш бояд кора дар хоҷагӣ баром монда шавад. истифода бурдани заҳрхимикатҳо вобаста аз вазиши шамол, масалан дар ҳолате ки агар вазиши шамол аз 5 метр сония зиёд бошад тавсия карда намешавад, ё ки ҳарорати ҳавои атмосфера агар ки аз масалан 18 градус боло бошад тавсия карда намешавад. дар натиҷа агар мо заҳрхимикатҳоро дар ҳолате ки ҳарорати ҳаво масалан аз 18 градус боло бошад истифода барем, дар натиҷа бухоршавӣ, пайвастагиҳои хлордор, пайвастагиҳои масалан хромдору пайвастагиҳои арсендору ёдор зиёдтар мегардад, ҳавои атмосфера бештар заҳролуд мешавад. ҳамчунин баъди шомгоҳ истифода бурдани заҳрхимикатҳо бисёр манфиат бахш, зеро дар ин маҳал тамоми ҳашаротҳои заррасон аз пинҳонгоҳи худ ба берун мебаранд барои хӯрдани масалан гирем меваву гулу ва дигар қисмҳои растаниҳо. аз ҳамин ҷиҳат бештару бештар бояд аз тавсияи олимон ҳадафнок бояд истифода намояд. албатта ҳама пестисидҳо зараровару харобкунанда нестанд. аз ҷониби созмони ҷаҳонии тандурустӣ ва шабакаи байналмилалии фаъолияти пестисидҳо
рӯйхати зархимикатҳое ки истифодаи миқдори муайяни онҳо ба одамон ва муҳити атроф зарари кам доранд нашр ва тасдиқ гардидааст. хуб мешуд ки кишоварзон бештар аз зархимикатҳои тавсияшуда ва биохимикатҳо истифода бурда меъёр ва вақти дурусти муайяншударо риоя намоянд. гурӯҳи заҳрҳои неоникотиноидҳо мисол ки гурӯҳи нав ҳастанд, таъсираш ба муҳити зист ба организми инсон камтар ҳаст. ҳамино ҳозир ба роҳ монда шуда 20 рӯз ёки 30 рӯз пеш аз ҷамъоварӣ ҳосил ягон заҳр бояд ба муқобили на касали на ҳашароти зараррасон гарчанде ки бояд пайдо шудаам боша бояд истифода набарем, чунки дигар ҳал намешад, дар таркибаш мемонад, таъсирша мерасонад дар вақти истеъмол кардан. бо истифода аз био зархимикатҳо ки аз масалан ҳазориспан, аз масалан гирем қаламфури тез, аз масалан гирем сирпиёз истеҳсол мешавад, бояд инро барҳамон. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дастур доданд ки илмро ба истеҳсолот бояд мо пайваст кунем. дар ҳолате ки агар маблағгузорӣ аз тарафи мақомотҳои ваколатдори давлатӣ пешбинӣ карда мешавад, дар натиҷа мо метавонем ки аз истифода бурдани сирпиёз зидди масалан тортаракана, зидди ширинча, зидди сафедболак маҳлулҳо истеҳсол кунем. аз тарафи олимон дастовардҳои зиёд ҳастанд барои масалан истеҳсоли биозархимикатҳо, истеҳсоли энтомофакҳо дар табиат ҷорӣ кардани онҳо. имрӯзо бинед ки донишгоҳи аграрии Тоҷикистон озмоишгоҳи истеҳсоли энтомофак дорад, лекин мо назар доштем ки маблағҳои зарурӣ масалан аз тарафи хоҷагиҳои деҳқонӣ, хоҷагиҳои масалан иҷоравӣ ҷудо карда намешавад, ҳамкорӣ карда намешавад. аз ҳамин хотир фаъолияти озмоишгоҳҳо яъне васеъ маърифӣ карда намешавад. барои ҳамин бояд мо бештар бо олимон با متخصصان سر و کار بگیریم تا اینکه ما توانیم موفق شویم. متخصصان و کارشناسان ساحه کشاورزی و تندرستی بهر پیشگیری زهرآلودشوی محیط اطراف و به خطری سالمی آدمان توصیه و دستورهای سودمند را ارائه داشتند. بعضی کشاورزان هستند که متاسفانه همین زهری که استفاده میبرند از معیار زیاد استفاده میبرند. از روی توصیه داده شده استفاده نمیبرند که عاقبت تاثیر همین به گنفون ملت میرسد. به خاطر رویاندن حاصل بلند و مبلغ باید ما اهالی را زهرآلود نکنیم. همین توصیه داده میشود که موافق همون طلباتی که در همون خود بارخالطه همون زهرخیمیکات آورده شده است باید استفاده بریش هم از روی همون باشد. کشاورزانی که این گونه زهرخیمیکات ها رو استفاده میبرند نه تنها در فکر کیسه خودشان باشند بلکه در فکر شهروندان ما نیز باشند، چون که چنین زهرخیمیکات ها به بیماری های بی‌نهایت وزنین گرفتار کردن شهروندان می باشد. مقصد یگانه من، خواهش یگانه من از آنها همین است که با معیار و با توصیه متخصصان استفاده برند و سلامتی انسان رو زیر خطر نگذارند. سلامتی جامعه، سلامتی نسل انسانیت بیشتر و بیشتر وابستگی دارد از محصولات از جهت اکولوژی تازه و یعنی زیست همکاری کردن با عالمان. برای به دست آوردن فایده و درآمد بیشتر ما به سلامتی خود و دیگران ضرر جدی میرسانیم. هر روز در روی زمین زیاده از 3000 آدم از پستیسیدها زهرآلود شده در بیمارخانه‌ها بستری میشوند. پستیسیدها به سلامتی ما ضرری کلان میرسانند، از قبیل بیزوریاتی، دیابت قند، فربهی، سرطان و دیگر بیماری‌هایی که پیامدهای ناخوش دارند. شماره قربانیان نیز از زهرآلودشوی پستیسیدها خیلی زیادند. به همه این نگاه نکرده استحصال پستیسیدها کم نمیشوند، زیرا این محصولات درآمدی کلان دارد.